Vizantija nikada nije postojala. Zvuči čudno, zar ne? Ali hajde da objasnimo jednostavno. Ljude koje danas nazivamo Vizantincima sebe nisu zvali tim imenom. Oni su govorili, mi smo Rimljani. Njihova država se zvala Rimsko carstvo. Pa zašto ih mi danas zovemo Vizantincima? Tu je ključ. Glavni grad se zvao Konstantinopolj. Bio je sagrađen na mestu starog grčkog grada Vizantiona. Ali većina ljudi tog perioda to nije znalo. Važno je istaći, reč Vizantija tada nije postojala. Istorijski izvori je ne pominju. To ime se pojavljuje mnogo kasnije, tek 1557. godine, posle srednjeg veka, posle pada carstva. Tvorac tog imena bio je istoričar Hieronim Wolf. On je tako nazvao carstvo na istoku da bi ga lakše razlikovao od starog Rima na zapadu. I sada najvažnije pitanje, da li je Vizantija stvarno postojala? Kao pravo ime države nije. Ako bi pitao nekoga tada gde živi, rekao bi u Romaniji. Ali danas mi koristimo ime Vizantija da bismo lakše učili istoriju. Jedno je sigurno, to carstvo su činili razni narodi, koji su sebe nazivali Romejima ili ti Rimljanima. A šta ti misliš, kako je ispravnije, Vizantija ili Istočno Rimsko carstvo? Piši u komentarima.